Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Kesorkar Jela wapai ketnat Public Health Engineering, ubah samlen malngyang, ulaong bakajing dawa jongki kontraktor, kiba pentre ya ka skim, Sam umbam jongka Greater Shillong Water Supply Scheme ban kenti kedor tray neka schedule of rates kalong kawasongnya. Kini kecing pensai jong ba samlen malngyang kalong hadian buba SK Sun ubrang MLA jongka mauplang konstituensi ula kentho. Ba ka jing pentre kini ke scheme Sam umbam hak ni kanong ba Shillong ling ba ka phase 3 kadang sateng namar bahaduk menta 4 dan ki kontraktor kiban sedang ya kekam. Phase 3 Water Supply Scheme Shillong kalau ngapain kamu ada ternyata. Jadi scheme tu ni sedang di history jong ni scheme kelas lepas lagi. Tapi jadi scheme ni os function ada arja kendai, arja apa, arja kendai. Jadi scheme aku mau nak beri dekat presiden baru menjongi ke Pratibha Pati. Te hadu mentah ni scheme kamu pada. Mo, itu yang tak macam mo. Te ki minister ki lejiman, ki officer kela syukat babon, negeri scheme besar kunjung. Jadi scheme kamu kalau mentah syutu ipi Challenge seperti komunistar nado bang simpi kini keskim kaya macam macam. Gamma bandan yang ta, bah nado kajing tray, nado ladam, pi ka pumping, ka pump house, apa dam rumah ta kalau yang ada dongselang, macam apa pada ni, nado bang lagi inspect mana tu, temata kalau yang, bat katu ngiladam, lakum gumno, try, akhirnya gilai nice of night, ngiladang nak susu, ban les kitchen game, ban connect il pump house. Badai kini pipeline ke TP ke bahaya hang tei, te mencuang pas dah, nado bangalai inspection mana, ke TP yang tei ke badai nane ke phase 3, ngalai entar bahaya apa, ban mentang ngadang. Badro kini pipeline, mencuang kini pipeline, nado nampak mau flang, hadu upar selo, upar leye. Dengan sedang hadu arjar kan nyau kendak, mana lasim tinggal komunistar, te mentang ni pipe batumai, nado mau flang, hadu 6 months. Teka ngilale testing kelapa yang dong teh. Temanta kalau mbak teka ngimla ban hari ini batamai, marki tiar ki bangi order, ngimla ban supply nomor kedon ni coronavirus ni ban ni. Teh kisah pun no ngimpa pak ni kipai batamai. Teka ngilale testing ke teka kelapa yang teh. Teka ni kalau ke way ke benta ke jok ke bakra. Ya kini ke history. Komunistar bangasim, bagi buat dia ni ke scheme, ndai syuk panong ba hak por jangan aslan. Hatu kipor di pemencuah saya terkelas sak di guntu. Ke komunista ngalat lepet, nado nalat mauring tertentu nado mauflang lat mauring hadu ban poe po. Upar silong ngelawan pek daludi. Mat kini kikam kibang wani kejak manga mentah kada dong. Dengan semua bonong ba ngai kublai ki oksar jami petristom. Bat kini skim bangi pankreru ban penyai ki pipeline. Pipe bahe. Giron kam ka restoration lagade penyai na surong. Lagadi ka private land di kumno ban negotiate eki nama klaim ke jingse kumno ken aya ke saka hi te hangne ru kodon ke problem te kumon ngi struggle ni kani kumba system citeng duduk macam tiang komunista oh ngi ladap dot nadu mau flang hadu ondri mer hari don wi benta ngi ba cincak em ngi gede halat more bat manta ngi lalam pendat ke kani musuh ban ai lay ke pang tu trai jakai ba sha ni ban penyai dari sekajoki bat manta kani kau umbang lantas ke alam haduan teh. Kata kadi ke bang masuk bang air lagi. Bat kabenta apa arpat. Kumno sini silong jumi basdang. Hatu kipor masuk itu ipi. Baswa basdang ban le ya kini ki pipeline ya kini ki surok luli. Te nagalen luli la INOC ya ta PHC itu kipor. Ban kanti yo pipe kanti ya ke surok ban sem yo pipe ban dapti kian sale ya ke restoration dak PHC. Henry ditip tu kopo. Masan siang PHC, dipijai di PHC ke surok siang tu istiyo kelajar lo. Teki kangno, kian baila kidong dalong kumni kamut kasni mat kata ya ke PWD di Patnai. Teki ongim sasu ban lehi dak PHC badai henta kasang eno. Hi, dia mentang nilai keren. Kajing long minister jonga ngalakot di meeting. Apa kajing alam di minister di ba prestur tersong. Ke ngila kot ikani meeting kumno ban penyaja chai
ia kini pipeline kepada Islam. Dia kena ru ngelapai dengan PHC kamdan kepisah ban siu ia katakan ban pendapat itu sudah pandai ada siang baik. Hi, tekum ta nilai simkara ban nagalan government kan ayat kepisah ban pendapat ia kesuruh onda bagi ada siang kipai. Kan le hidaka PWD department but ia ke estimate baru ngelabu bakin lek daka joint inspection apa yang ki officer jaga PHE bat ka PWD kumno ba ken bat kat no kan mi ke estimate HBD banyale ya taka restoration nam taka surok ban berbahapat adin rasa baik tema tanya kan igla daple na dong sedong ka poi kumba khat nyukur bat ya kan bisa khat nyukur rum ta ngila yo samsun nakam taka restoration ya ka surok ban rasa baik hadin ni dengi ngelamun penjat lo yang kam sekman de nagalan ki kontraktor kiong hot ketika genuine sebagai yang kata kiong ngimla menteri nomor kador bagi alot iki por mensua bat menta kan FR kata sidul obriet mo kay ka por mensua arsa prat ni motor menta sa kadai ko mo ki de nagalan ka jong ngaku minister hot ya ke bah ki kontraktor ki raise ki issue ngasim kia ni ni hap banya katum ke dikapor ke bani petrai mata katum ke sidul abrit ke barong ke mata ni leso padang menlek nak apa rinwe semua mensua weu level la bandai aspasan pau dan mata la bandai sospasan pau dia kata ni hap bandai pais ke naglan ko minister ngasih kia ni bat ia kan ni ke skim mo pentulun ru nang de kita pisah padang sahim tu bagi penyakit saat kumbakan menta tang limbah ifan ki baru. Deman tang itu kam HBD bagi kini ka additional fund. Nagalang ke department atau por la brief api ki press baganya bit daga loan naga hotko. Dan rai nagalay song bat chief minister kung ba tong ngin persyang swa na ki wiki sus ngin nampak lek swa daga loan. Dia kini rumantang ngilapan kre kumban Leopold Sankur. Bang ngilap hak profesor Saka donos. Teka ni kalau ke ik bang move ni yun song klikti. Hoy ke ik bang snow. Ba kani ke project ke jing delay kani ke project kalau long ke jing kata si pat ba mesti sinong po sinong. Kam tam ni ke sinong mo lai ke bala he. Kalau si teng na ke silo. Mo teka ni ru kala kata jor bat kilawan kendu yang lagi de MLA ke MDC ki ru ba. Bat ngarasim kya ba kani. Ya ke ik ba ki pen snow ba. Bat ngarabut dia ni kani kan song thai Leng bagi officer sama CE bakin khot ki kontraktor kumno banyakan sedang kam. Dia kata kajing penbet pada hang ni yang tai te gadon hi kan. Mulai bat ong tong chale na manta na rasa. Dia ka negotiate hang ni yang tai ka di penbet. Yumla ban ong ba ki kim tre menteri dan ek PCI kam muncul ba ong kontraktor. Kala ban hang ni yang tai kan tak kan soi. Namba ngidam don hang kajing yakan. Bangsuwa dan ka PCI ke penggala kadi kan ni. Mensua ada persiang kipai te ya ka restoration work acaka balik prodi kali PhD te ka quality yang ta kemot kambien hi ka maintenance usulok haba kilayu rola untuk tang tayo ka hasilong kemot usulok kan namne te iya kani pada PhD ka ma ban le pha kemot kyo sange uswa kata di kata ban ko te manta pada kani ka munta ngilapan biang ka nosi bat kila sya ya ni bat ia kata restoration of work kemudian lehino nak prodi hi balik pisah ngin ai mangi prodi bat ka kam kin lehi prodi dan khot ya kata tang kata kami kani ka rakyat harus nam arja ka kendai adin ngala survey ngala khot ngala pet iki di file balik ke selam ngin project bat ini ke jing kade pedeng ka PWD tamai NOC ban penyai di pai leng bang sport hadir ni na song you meeting leng ba di deputy secretary tungi la fat bela convince bangin le ya ta batro apabila song tu meeting ngile thir baru kumno ban penya ya kikam ndai ban cuti lentar baru awik sosilo ngile katto kat ne kat kepada mudam ngina pen bhana sulo ban ekai ke baniti ke khandau kenam dai ban long ke cenge pada kipai ba ki bayar hi tengi streamline ma kumno bagi nya ngine kam kenang upai ba bayar bayang kunum thot akalik kawan
lagi dei kinong trade office lagi dei kena school kinong slab school lagi dei ki ba trade kam la jong ko nang ba kanong excitement ya ka kan block kan social te kata ka di ka way ka ba kama eh komunista ba sim kia ya kan ni nga haput dien suwa ya ka ba ka di ka fun na po dona sa ni kan yo sa mas niyo ya kan ni kam don sige namar ka no kam hi ka jige ba slam ga dei bom don ka pisa bat na kaliang nga komunista ngaju isong bat chinisa na po sa po kummo ban penyo loy ga di kon banyo sanction no na kam ta kani khnang bagi la pandap no masang yo e ga di kon la kum no tang na po sistem tang la ministry ka masyu ya sanction ka ba scheme ka pat ya absan percent dito di stop ya funding te ban la propose to ma no na kam ba aspa igini rum ta gina pat khe cha ni ba ka kam ka la ya mo kumno ni expect te bakalong no kumni ba te ni ngimla ban le dien sedhi ngimla ban le tentu kumno kalong te sio kren nang ni kalong ka ni kumno ka pe parwo kaya kumno ka kam kaya nang iro sithi ki bon ka jong kam ano ka jinge ko ni covid 19 te ni nadu january ni mo sio ban le chidali hadu manta te kumot ka ka letas ka balong ta susa wala ka ta ro ni kren hi nakapor sa ko la ka de di makapor ko kumno ban tulong ni but nak kena macam kira semua concern yang ini bagi don ni ke benda bagian air ni yang sanction yang tak ampun manle yang tidak nusi bagi mana punya cepat kalau kata maka tu kau bagi air sanction kia dekat SPA hadian katanya kan ni government kasih no awan kekelan kemudian su kata planning commission ke kekelan ada kan niti ya hadian lapan kekelan kita ini ke scheme ke baru ini kita sanction dekat SPA maya san 4% maya 4% kinum struktur pan sangai itu ke projek punya sekolah itu kita dah hapo ek absen kemudian di stop senang orang mereka pada saat projek ini ke asimen ke bah hetam nam taka celah ke jami bede bat kan ika ban sam umbam di sekitar orang dong begini terkat kecing terkat ini tolong bangin ai bejah mana lagi kami yang masak begini ke bang terkat mentah Ajin sya kan juga senang ke pemerintah kaba ini punya kalau sampai ngemlah punya cuma demen ta baga nakale ka central government kabu house nama arab jarab sa bangin la pendaplut ban correction sya di dongieng nang sama ano bandong aparo ko igri dia terkat ke juga dan ini ikwa ada pendaplut nama arja pula ke don ka election we terkat house nama arja apa lakum ini pendaplut ka de meswa ngira pen kre untuk kuma highlight itu kuma news pak pro bile ha kan ika senam ka kong mentah ini hab terkat berpendap suaya kata kapor ni bu sistem kala shoti sistem berpendap dengan kala long tabun mentang pak lah uno ngila ai don ka review meeting nak kapor support kan poi kuma kat south pak pro ha kan ika starting ke bagiannya mentang ika transformation kecik ni golong ba nakalian ka ministry tu ko di ai funding ni tang si spa ni san dan dari mentah nakalian jong ka government la simil senjang amle ka convergence scheme na kanika scheme si spa scheme bat lagi di wall bang lagi RIDF lagi dulu ki project ki begino ni pa sing ni transformation ya kan ka mentah mentah ni ayat cakman bat nilai belum lu ya ka video conference bat lu union minister bat nakalian juga ba ai ka asuran ni state ba kino state ki laya kama dia ka lada kidon kam ni ka fon kidon ka reserve fund kumba nyau hajar krul da ka state ya kama kemut kin ada ka fon na ka state ka la da kalian central government ta ka ada support ka sai bhai ni ka state no sedang no tapi sedang ni project na kidon kami ka fon undon ni semua belum ba kini project jumi rumah ta kalau kam ka tof ban pendap ini kam kidon kam si pun gimana po Kumnon pendap yang rekam hari. Dan lain departmen melakukan saja yang direkam ni satu songkliti yang datang pada terkait dengan golongan mana mereka kembali bu datang